Dobar dan, dobri ljudi. 65 nastavlja danas izazov 34. Vidite, više pola puta do 65. I danas ja vas pozivam zajedno sa Marie Antoinette na našu kraljevsku plažu u Biaricu i ovaj prekrasan ocean koji je jako privlačan meni danas. Dakle, 18. stoljeća Perika, nije li prekrasno? Marie Antoinette nije nikad imala prilike hodati u vrućem pijesku i plivati u ovom krasnom oceanu. Ali da se dobro sjećamo, ja ju donijela danas na plažu. Je li previše? Naravno da je previše. Zato je i zabavno, inače budete vi vama dosadno i više me ne budete slijedili. Dakle, ja sad za ocean, prekrasno je da bi stala dole. Do sutra, ko Švec!